Cujke se, oče se kasapi tamo, razumijem. Si vidio, rekao čovjek? Jesam, brate, ajde idemo na neko mirnije mjesto. Rekao, volim ti ja na jedno mjesto, brate. Ja volim mesingane pisle, karenane stonjake, volim jednu tamburicu, harmonikicu i jednog dobrog starog pevača. Hajde, brate. Ajde. Šta sam sve učinio za tog čoru, jebote? Haos. Da ti nešto rade na pljeskavicama, znaš kako? Strašno. Maturi, šta ćeš od priloga? Hoćeš đačku pljeskavicu, a? A ima noga toliko. Snežo, daj mu đačku, je. Hoćeš nešto, brate, za piće? Gdje vodi ovojko? Sedimo ja i čora, dolazi pevač, evo te ekstra, znaš. I peva, brate, kaže... Pesma se zove A. Jebi ga. Kaže ovako. Kako si mi izudela mozla. I čore. To, brate! Mene detството ми помина, кај има камера? Детството ми помина со Драган Вучич. То се трауми, бе, луѓе. Треба да се отвори болница за посттравматски боледувания. Вашите 5 минути.